Kalau kagak pakai pacul, pakai apaan? Kopi gua dihabisin. Gelo. Hai guys, jangan lupa ya tonton, like, komen, dan subscribe-nya. Kalau enggak, gua jambak bulu mata lu. Cut gini rasanya ya? Wah, ngapain tuh bocah? Ya, Galih masih pakai batu. Ya ilah nih bocah songe ya. Lu yang bocah. Bener-bener nih anak. Emang gua bener. Kalau kagak pakai pacul, pakai apaan? Pakai gigi gua nih. Wah bocah bener-bener mana ya? Loh, kabur lagi lu. Bener ya di sini. Apalagi sambil ngopi. Mantap. Hidup enak banget ya kayak begini. Wah, ada Bang Rojak. Bang Rojak, minum apaan tuh? Bocah datang-datang ngagetin orang baik. Ini kopi tong. Hitam banget kayak muka lu. Bocah kalau ngomong mulutnya berkah banget lu. Hah, ingin gua tinggalin molor. Wah, ngasok dulu gua daripada ngurusin lu bocah. Ya bocah molor, gua habisin ah. Apaan sih? Buset deh bocah. Udah gua dilemparin rumput, kopi gua dihabisin. Gelo. Bocah bener-bener ya. Kan kata bu guru gak boleh keluar maghrib kecuali kalau mau beli kuota buat nonton YouTube. YouTube. Kata bu guru gak boleh keluar maghrib. Apaan sih lah? Gak jelas lu. Bocah, ada guru yang bermaghrib. Wahaha, mengkau dikawa gendur bulat. Hah? Gendur bulat manyong. Hahaha, salah. Gendur bogo. Wahaha. Ceritanya keluar. Apaan sih? Gue nggak tahu.
daripada diculik, mendingan balik. Hah? Setan? Mana? Gak ada setan. Setan apa? Setan. Hahaha, suwe bocah nggak ada takut-takutnya koronyong. Hahaha, kampret. Ya ampun, ini setannya. Kalau ini setannya, gue sih mau. Nah, kok siapa? Nyengger wedi. Pasal setan, takut sama raja setan.